inggih aratu degane sedherek sami pikalih anggo puri sedherek sami titiang wantah ngopi teges tapi sami sampun kodai wau aneneng indek daging pengundangan utawi pengatakan arauh titiang aturang penyalon arangan presiden titiang ayam niki kukunin lah waktu titiang saking kapal titiang mau parah tidak bagus di lemwede titiang saking griya gatung jajasan salit arauh muliki wantah ngaturang ayah-ayah penyalon arangan menawi itu wenten niriki ring belah waktu pemekasnya nih Panten wenten sami kodaleh, sami nyakit-nyakitan uang tanpa dosa. Sejebak gagak belah batuh, utawi ring belegor rauh ring sisi perut, sisi kangin, sisi bawah. Di tiang puniki